Yo, I media ma sebeleti ya is Nzema Today TV aso. Muvonyini bi is ele pegwala. Asone Pentecost. Mo ya boliduma mo Nzulezo la. Ke ye vabesa ye vinda. Pentecost aso nsuane. Ye ngure mvonyini ele pegwala. Nzema Today TV aso. Nzulezo ya is ye ne bega. Be musuwa mo via hana. Ekene alebe toilet and bath. Ekene ye be jechi be jake. Anake sliko bezo be jaka. Ekene ye be kwa beko so be jaka na se ne asuwa mu gwa yenzi no kona ekeye ale center mo se ba ani eba tene keze he na benne aho betie wo nronu edwoke aha okay adira na ele frɛ muti de kachi yenye na yadi yi nu ha edwoke chi good am tell you table Nzulezo na de bi mu mo ya ma hom kakpere pare ala bogusuwa ma owo Nzulezo the only cement building bogusu amoji nzurani azo sebe keme beke ni nyanu betongu na betongu biela ime ra via rebenda the only cement building ma o Nzulezo Nzema Today TV azo anwuche ye be nwahia all 2 bedrooms apartment I think very big apartment na any case be ziobu no mu an bobo na be zisuala ani oya homka ani oya homka ina ebe hanwule paint green color the only cement building ma o Nzulezo ime suwa mo bogu suwa kompe me dem dike mani eye ke hodede na beta fare ke dwele krama ze he beta bi o ze hele e de be ke ku aka bo le fa mblebe mo le dwele krama la bi ene a me dwum che mara on be gojade ha ko se beto batere ba ani meli bi meli omo mara mo biza be maha e bi che enju mi che mi mo yenwe do ma fa ya yo e bi che mi chi na gwo dana je omo ahu yeah, yo, my yo, I go get anyway. And I come from him. What's your mess? Almost soon I got a sewing. See a soon yellow soon I got it. Okay, bogus for you as well. And what papa? Good. Bogus were more young when I am. You say, but I'm not going to listen. Beda kwande yo obugezo ya so you are eba me de wa mayo manyama ngom kuma adrake ma ndo muti wa de wa mode ya da wase wala Nzema Today TV aso Nzulezo ya tabola the school ya kaka ezi ya wonrala say enwu azuwa ehema all teachers accommodation teachers flat azuwa mo bezi be ma teachers mo azuwa mo accommodate teachers mo la eme bela zuwa ngachire nsa 1 2 3 kun enyo ensa be abiare no koye anyigwazurela ene akia sukuru mo be konu hala ime sukuru ne ime Nzulezo ama sukuru anyigwazu mo ne ana oye ahum ka bobo keke suwazu mo yara in fact yanyeri dede yankwana kile be senzi bobo na ya ho sukuru ne ye anyigwazurela be classrooms mo the classrooms mo be you see the modern bots. They use modern bots mo be kalezre imoye anyigwazo mo ele ni ala mfonyina mu ala ye elepe agwala o de bi mo oya ahomka kpaakpaare o de bi mo oya ahomka osuwa eshi azo se anyigwazo a ekele Nzulezo school ne bi ye elepe agwa mo o won ha ala o se the enterprise live block onke enterprise maye abwal be nya o se the enterprise live block imoye agwa house donated by enterprise live be moye be yele suwa eshi be maraba muti se enwuke a azuwa no mo ogwakara be sukuru azuwa no mo miemo ye agwakara Nzulezo ye wala na yenwu suwa krema bi mo all toilet facility muti enwuke a ekera ka mo be jechi be jake toilet facility mo honorable doctors afutofe zi vamale Nzulezo ama be school suwane bi onokwen uti ene yake generally Nzulezo orele kamo ekwa etna ebo ebre biala woke etna etania enwoto ebeke no kwa ori anyiriela ka sukuru woke asonu woke ba woke zehe provision stores woke herbal products de be biala won epende wo azurei azo wonya na wada na enwa dola omuole bi e woke zehe na mu de biala mo si wada ke ebe du ejake na wa wan ya ka krama rike Nzulezo a e de meka ku aka ya to sare avra bi ala ke begra na ba ni Nzulezo o sa ko ka ma se ba wan ya ebo a eni sezinga ho ya dara se